Ovo je jedna od pećina u Vardi u kojima se Draža skriva u zimu te 45. 46. godine. Skrivena visoko u planini, bila je odlično mesto koje se lako moglo braniti, a imala je još jedan izlaz kroz koji se moglo i pobeći. Ipak Draža je često menjao svoja skrovišta jer mu je UDBA vrlo brzo ulazila u trag. Početkom 46. godine operativci OZNE prerušeni u četnike i prema pričama predvođeni četničkim vojvodom Kalabićem, koji je da bi spasao svoju kožu navodno pristao da učestvuje u velikoj prevari, nekoliko puta pokušavaju preko jataka da dođu do Draže. Sumnjivi su mnogima, i jatacima i pravim četnicima. Znao sam ja sva potez, kaže došli, kaže četnici na Brezovac, to su sve komunisti došli. Draža znao, Draža slonio se na Kalabića, ovi imali brade, ali sve četnici. Dražin susret sa Kalabićem je ipak ugovoren, a samo 3 dana pre hapšenja u njegovu Zemunicu u Repuševićima dolazi pop Dobro iz Štrbaca da ga pričesti. Vaš otac je te iste večeri kad se vratio kući uhvaćen, mučen i osuđen 12 godina robije. 12 godina, posle pravili neku žalbu na 9, međutim izdržao je 3,5 godine. Ovde kažu da nema kuće koja nije čuvala ili pomagala četnike i zbog toga su, kako su izračunali, robijali ukupno oko 1200 godina. Ostalo je zapamćeno da se i u Kalabića sumnjalo, pa su Dražu saborci molili da on ne pristaje ni na kakav dogovor. Jer njemu kad je Budimir Gajić rekao ovo je OZNA došla i ovo će noćas da plati glavom, on će da pobijem sve sa svojih ljudima. Kaže, nemoj Nikola to, nemoj Budimire to raditi i najde sa mnom za Srbiju. Čiča, ti idi za Srbiju, ti Srbije neš očima vidjeti. Noću 12. marta, kada je Kalabić sa lažnim četnicima najzad stigao do Draže i ubedio ga da krene u Srbiju i pridruži se svoje braći u navodno slobodnim planinama, klopka je konačno postavljena i Draža je napustio svoje skrovište. Sa Čičom su samo krenula ova trojica pratilaca i još dvojica što su preživili. Međutim, ovde je bila zaseda, da? Pa ne, oni su zajedno sa njima i pošli, onda su ovde ubili pratnju, tad je Lazar Gajić preživio i godinu dana je se krio ovde, ranjen je bio pa su ga ljudi liječili i posle godinu dana je stradao i tako je on ispričao tu verziju konačno ovde šta je bilo. Dobroveče. Upravo ste videli priču koju su juče snimile naše kolege iz Užičkog dopisništva u okolini Dobruna, gde je pre više od 6 decenija se skrivao i gde je uhapšen Draža Mihajlović. Ubrzo po hapšenju ministar vojni Vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu i komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini našao se u Beogradu, gde je posle suđenja ekspresno streljan u noći 17. jula 1946. Da se ni do danas ne zna gde je mesto njegove egzekucije. Srpska štampa objavila je ovih dana iskaze navodnih svedoka koji tvrde da znaju gde je Dražin grob. A mi večeras razgovaramo o tome zašto je sudbina Draže Mihajlovića već toliko decenija najčuvanija srpska tajna. Moji gosti večeras su gospodin Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Dobroveče. Dobroveče. Doktor Kosta Čavoški, profesor Pravnog fakulteta. Dobroveče i vama. Dobroveče. I gospodin Milan Terzić iz Instituta za strategijska istraživanja pri Ministarstvu odbrane. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam svima što ste ovde. Na samom početku, gospodine Homen, vaš deda je, negde ste izjavili, bio u advokatskom timu Draže Mihajlovića, a vi ste se od juče našli na mestu člana jedne državne komisije koja se uključila u utvrđivanje istine o ovom čoveku. Jeste, tačno. U stvari, moj deda je branio 6. i 7. optuženog u procesu kada je suđeno i Draži Mihajloviću, ali mislim da to zaista nije važno za državnu komisiju koja je formirana. Koja je juče zasedala. Jeste, juče je bilo prvo zasedanje i upravo imamo i zvanično ime i donete su prve odluke. To je komisija za utvrđivanje svih činjenica u vezi streljenja, odnosno izvršenja smrtne kazne nad Dragoljubaom Dražom Mihajlovićem. Ideja je da je sazrelo vreme da se ova velika misterija posle 63 godine, ako se ne varam, da se otkrije, a smatramo da je pravi put i pravi način da to upravo uradi država, odnosno ceo postupak vodi Republičko javno tužilaštvo. A kad kažete sazrelo vreme, zar uvek nije vreme da neko bude dostojno sahranjen i da se njegova sudbina ne mistifikuje? Šta to zapravo znači? To upravo jeste ideja, ali ipak je činjenica da tek posle 63 godine se prvi put formira zvanična državna komisija
komisija. Tužilaštvo će da vodi istragu i ono što je najvažnije, što je prvi korak, što će biti urađeno, ja verujem, već u četvrtak na sednici vlade, skinuće se oznaka poverljivosti, odnosno oznaka državne tajne, kako sa svih spisa vezani za taj događaj, takođe i svedoci i eventualni očevici će biti oslobođeni držanja, odnosno čuvanja te tajne. I verujem da na osnovu tog preduslova biće mnogo lakše otkriti sve činjenice u vezi tog događaja. Gospodine Terziću, odmah su se mogle čuti i opaske ljudi iz struke. Politika političarima, a istorija istoričarima. Da li je dobro što se država uključila na ovaj način u ovu priču? Zaista je civilizacijski čin da se otkrije mesto gdje je likvidiran Dragoljub Mihajlović. I zaista svaka žrtva zaslužuje da se zna mesto gdje je sahranjen. Međutim, slučaj Draže Mihajlović nije iznimka. Ima još ljudi, ja ću se u ovom trenutku setiti i načelnika Vrhovnog štaba partizanskog pokreta tokom Drugog svjetskog rata, Arsa Jovanovića, čiji također nije poznat mesto sahrane. Prema tome, ako je ovo jedna početna inicijativa, čini mi se da treba krenuti tim putem i demistifikovati sve te priče. Profesore Čavoški, vi, odnosno vaša stranka, Srpska liberalna stranka, se pridružila zahtevu za sudsku rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Verujete li da je ovo trenutak kada se može saznati i puna istina o njegovoj ulozi u istoriji i puna istina o tom tragičnom kraju? Kada je u pitanju uloga Dragoljuba Draže Mihajlovića u ratu protiv Nemaca i njegova istorijska uloga, ona je manje više utvrđena. On je sa stanovišta istorijske nauke rehabilitovan. Također su pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini svi ne samo rehabilitovani, nego izjednačeni u pogledu statusa i primanja sa Titovim partizanima. I zato je bilo krajnje vreme da se pokrene postupak za sudsku rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića. To je učinila njegova porodica, to je učinila stranka koja pripada, Srpska liberalna stranka, jedan broj vrlo uglednih ljudi koji su se toj inicijativi pridružili. Mi očekujemo da će okružni sud, odnosno njegovo odgovarajuće veće, vrlo brzo zakazati pravu raspravu, da će biti mogućnost da se taj zahtev opravda i da će biti doneta sudska presuda kojom će se Dragoljub Draža Mihajlović rehabilitovati. Upravo je dr. Terzić upotrebio jedan izraz koji govori o tome šta je posredi. On je rekao da se utvrdi mesto na kom je Dragoljub Draža likvidiran. Dakle, i on sam ne smatra da je to bilo izvršenje sudske presude, nego obična likvidacija, poput likvidacije i Dragoljuba Draže Mihajlovića ili hiljade Beograđana po navodnom oslobođenju Beograda. I u tom pogledu, dakle, ja mislim da je neophodno da se on i sa pravnog stanovišta rehabilituje. Da li je istorija već rehabilitovala? Ja ne delim stanovište gospodina Čavoškog. Mislim da istorijska nauka nije dala konačan sud ovim pitanjima i ovim stvarima treba raspravljati na nivou nauke, na nivou istorijske nauke, da bi došli do onih relevantnih dokumenata na osnovu kojih možemo suditi šta je zaista bilo. Nama nije, na istoričarima nije da sude ko je u pravu, nego da kažu kako je bilo. I sa tog stanovišta mišljenja sam da će otkrivanje nove dokumentacije baciti više svetla da bi zaista imali konkretne stavove oko toga. Pitanje rehabilitacije nije stvar sudstva, to je stvar istorijske nauke i sa time ne treba da se bavi sudstvo, nego nauka, da bi iskristalisali određene procese i došli do konačnih stavova oko toga šta se bilo u toku Drugog svjetskog rata. Profesore? Ja mogu da razumijem da dr. Terzić ne zna kako pravnici rasuđuju i šta je zapravo pravo. Dakle, ako je neko na pogan i protivpravan način osuđen, on mora biti rehabilitovan. Recimo, Draža Mihajlović je suđen pred Vojnim većem Vrhovnog suda. Njemu je optužnica uručena 7 dana uoči samog suđenja. Bila mu oduzeta sva dokumentacija na temelju koja je mogao da tvrdi da nije kriv ili da objašnjava svoju ulogu u ratu i ulogu pripadnika vojske u otadžbini. Mislite li da sam takav tok suđenja može biti razlog za rehabilitaciju? Da, jeste. Zatim je sama presuda prejudicirana tako što su i Josip Broz Tito i ministar spoljnih poslova više puta, čak i pre njegovog hapšenja, izjavili da će on biti uhapšen i streljan. Pa je Tito na 7 dana uoči suđenja najavio da će zapravo biti osuđen kao kvisling, iako sudsko veće još nije donelo odgovarajuću presudu. I verujete da tu ima dovoljno argumenta za sud? Jeste. I konačno, molim vas, konačno protiv te presude koja mu izgleda nije ni uručena, jer je on osuđen 15. a već 17. je, kako dr. Terzić kaže, likvidiran, najvjerovatnije da presuda nije bila ni sačinjena, on nije imao pravo žalbe.
Ukoliko nemate pravo žalbe protiv prvostepene presude, smatra se da ceo sudski postupak nije valjan. Hvala vam. Ja bih odvojio dve stvari. Jedno je rehabilitacija, drugo je revizija procesa. Ja lično mislim kada u pitanju je revizija procesa da u tom procesu treba utvrditi koja su dokumenta korištena, jer zaista dokumenta Četničkog pokreta i Fonda imigrantske vlade su korištena u sudskom procesu. Pa treba vidjeti da li se Draže Mihajloviću tokom sudskog procesa pridavalo više svem onoga što stoji u dokumentima. Hvala. To bi dve stvari trebalo razdvojiti. Ali u toj celoj priči samo bih podsjetio na jedno iskustvo revizije procesa kakav je bio slučaj vezan za Dragutina Dimitrijevića Apis, kao što znate, koji je streljan 17. godine 1917. u Solunu. 1953. jugoslovenska vlast je napravila reviziju tog procesa, a tada je to napravljeno u jednoj političkoj upotrebi, a čini mi se da se i to tada čini sa svim ovim stvarima, kada je pokušala da svu teret optužbe koje su date Dragutinu Dimitrijeviću Apisu da svale na monarhiju. Jer kao što znate, komunistička vlast je imala... Hvala vam. To je dakle spor istorije i pravosuđa, da kažem. Da se podsjetimo na ono što je bilo aktuelno ovih dana. Dnevni list Politika, dakle, na naslovnoj strani objavio je pre nekoliko dana svedočenje Slobodana Krstića Uče, bivšeg funkcionera OZNE, koji tvrdi da je prisustvovao egzekuciji Mihajlovića na Adi Ciganliji. A mi u prilogu koji ćete vidjeti objavljujemo i svedočenje jednog drugog čoveka. U pitanju je Ljubo Lazarevski, bivši podoficir KNOJ-a, koji također tvrdi da je prisustvovao toj posljednjoj Mihajlovićevoj noći, ali na sasvim drugom mestu u Lisičijem potoku, nedaleko od Belog dvora. Da vidimo. Gde se nalazi grob komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića? O tome se poput predanja već decenijama ispredaju razne priče. Nekadašnji obaveštajni oficir OZNE Slobodan Krstić Uča tvrdio je da je 17. jula 1946. godine u 1 sat i 10 minuta posle ponoći Draža Mihajlović pogubljen upravo na ovom mestu, u blizini pešačke staze na beogradskoj Adi Ciganliji. Sada pokojni Uča govorio je da je prisustvovao pogubljenju, a to je ispričao pre 2 decenije direktoru zadužbine Kralj Petar I Miladinu Gavriloviću, koji je sve snimio na magnetofonskoj traci. A ja sam bio i prisutan kod egzekucije, izgubljen je totalno. Na egzekuciji ništa nije rekao, tu je jedini mušički viknuo, živela Srbija. Na ovom mestu tada se nalazio zatvor isključivo za političke zatvorenike, a odmah pored zatvora bila je krečana u kojoj je, prema rečima pokojnog Uče, bačeno telo prvog čoveka Jugoslovenske vojske u otadžbini. Na mestu krečane danas se nalazi Ružičnik. Taj zatvor je, kad je bila neka omladinska radna akcija, koliko sam ja zapamtio iskazivanja svedoka, prilikom obavljanja poslova ili rada te omladinske radne akcije, da je navodno da su kosti pokupljene odavde i njegove i drugih zatvorenika, koji su sasvim je logično ovde bili pogubljeni, i da su prenete na centralno groblje. Bivši oficir KNOJ-a Ljuba Lazarevski, jedan od onih koji su čuvali Dražu i ostale optužene tokom suđenja, međutim kaže za upitnik da je Mihajlović pogubljen u Lisičijem potoku. Poslednji put sam ga vidio 17. jula uveče, 1946. godine. Oko 12 sati kad smo ih utovarali, u Marici kad smo ih istovarili, u Lisičijem potoku u šumi, kod Belog dvora. I tu sam zadnji put Dražu vidio, njih je bilo 10. Onda je postrojeni pored rupe, vidio sam Miloša Minića kao javnog tužioca tu i nama je naređeno da smo mi svoj zadatak izvršili, da smo slobodni, da uđemo u Maricu i da idemo natrag. Lazarevski je, dok su odlazili, kaže, čuo pucnje, ali sam čin pogubljenja nije video. I država se juče osnivanjem komisije uključila u pokušaj otkrivanja jedne od najvećih tajni novije srpske istorije. Krenut ćemo prema našim službama bezbednosti, mislim, to je jasno. Imamo i vojnu službu bezbednosti, i bezbednostnu informativnu agenciju. Znači, uradit ćemo sve one DNK profile za koje se pokaže da je potrebno. Znači, da nađemo samo lokacije i onda ćemo uzeti uzorke za DNK profile. Tu nam naravno itekako pomažu stručnjaci sudske medicine. Izdajnik ili patriota, svako ima pravo na grobno mesto. Slažu se oko lika i dela podeljeni savremenici Draže Mihajlovića.
Čuli smo dakle ove iskaze. Gospodine Homen, kako ih ispitati? Evo, komisija je osnovana, dosta smo skeptični prema radu različitih anketnih odbora, komisija. Ko će sve učestvovati u tom lancu? Policija, tužilaštvo, ko? Pa pre svega bih htio da kažem da ovo nije klasična komisija. Ljudi koji su članovi komisije imaju samo zadatak da pomognu tužilaštvu. Istragu će voditi tužilaštvo, znači vodit će se zvaničan postupak da bi se utvrdile sve okolnosti. Zašto je to važno? Nikada do sada se zvaničan organ, odnosno tužilaštvo, nije obraćalo službama bezbednosti, nego do sada su se obraćali ili istoričari ili su se obraćali, da kažem, predstavnici javnog mnjenja, odnosno novinari. I samim tim službe nisu bile dužne, kao što će ovog slučaja biti, da dostave svu dokumentaciju. Naravno, postoji veliki rizik, pošto ta dokumentacija je putovala, mislim da vi o tome zaista znate mnogo više, iz Sarajeva za Beograd i tako dalje, prelazila iz nadležnosti tadašnjeg DB-a u vojnu i nazad. I zaista je činjenica, i to postoji zapisi, da je dobar deo te dokumentacije nestao u seljenjima sa jednog na drugo mesto. Postoji zaista velika doza sumnje da postoji konkretno zapisnik sa izvršenja kazna, odnosno sa lica mesta. I mislim da je pre svega pitanje svedočenja ljudi koji bi zaista mogli da znaju. U ovom trenutku mi već imamo 3 osobe koje vi niste i koje se nisu javno promovisale, koje tvrdi, za koje mi duboko verujemo da imaju... Pa ne bi u ovom trenutku. Neposredni svedoci? Neposredni svedoci, jeste. Verujem da ne možete da otkrijete njihova imena, ali možete kontekst. Ne bi. Znači, to su ljudi koji su učestvovali, čuvar zatvora i ljudi koji su prisustvovali izvršenju. Čuvar zatvora i dvojica... koji su prisustvovali samom izvršenju smrtne kazne. Iz kojih struktura? Jesu li to bili pripadnici te vojske? To su bili pripadnici vojske, OZNE i tako dalje, čuvari zatvora. I ono što jeste njihov zahtev i zašto koji mi zaista želimo, odnosno moramo da ispunimo u ovom slučaju, jeste da skine oznaka državne tajne. To da neko dan danas drži oznaku državne tajne... A prošle 50 godina, gospodine Homen. Upravo sam to htio da vam kažem. Pokazuje koliko bila jaka ideologija tog vremena. Kada ti ljudi dan danas, iako su istekli svi zakonski rokovi, osjećaju potrebu da prvo im država kaže da mogu da svedoče. I to je ono što ćemo i uraditi i ja mislim da je to pravi trag na koji možemo doći do Dokumente, gospodine Terziću. O kakvim se dokumentima traži? Postoje li indicije, šta su radili istoričari do sada? Postoje li indicije da postoji nekakav zapisnik, fotografije ili šta već nalaže ta procedura pogubljenja i gde bi se oni mogli nalaziti? Čuli smo tužioca Radovanovića koji kaže da će krenuti od vojnih službi. Da li je to BIA, da li je to vojni arhiv? Kada u pitanju građa, relevantna građa, ne daje dovoljno podataka na kojih možemo dati odgovor o tome gdje je mesto na kome je streljan Draža Mihajlović. Poznato je da je građa vojnog suda, kada su ukinuti vojni sudovi, predata vojnom arhivu i ono se nalazi u vojnom arhivu i zaista tu nema nikakvih podataka sem stenograma suđenja. Međutim, mi smo svedoci da je u poslednje vreme dosta nekih nadri istoričara se pojavljivalo po sredstvima javnog informisanja. Mislite na? Mislim, nije uopšte bitno o kojoj, ali govorimo o jednoj politizaciji tog procesa i pisanju žute štampe i gde se ukazivalo o toj građi vojnog suda. Međutim, pre nekih 5-6 godina Savez boraca je objavio stenograme sa suđenja i postoje 4 knjige gdje su objavljeni stenogrami sa suđenja Draže Mihajloviću. Da li postoji još ovih podataka, ono što je dostupno u vojnom arhivu i što je otvoreno, što je poznato, tu nema zaista nikakvih podataka koji ukazuju o tome gdje je mesto na kome je streljan Draža Mihajlović. Dobro. Evo nas do ključnog pitanja. Čemu mistifikacija? 63 godine traje to pitanje. Čemu mistifikacija? Kome je ona potrebna? I šta je to sprečilo ili ko je to mogao sprečiti da do danas se ne zna ništa o sudbini jednog čoveka? Danas kada su Italijani zakopali ratne sekire, Španci, Nemci, a mi ovde u Srbiji uopšte moramo razgovarati o ovome. Najpre, to je bila tajna dok je Tito bio na vlasti. I oni u posttitovskom periodu koji su bili komunisti i koji su vladali posle njega. Posle Tita, Tito, jel? To je bila ta ideologija. Dakle, kako je Draža Mihajlović bio žrtva te navodno klasne borbe, jel? I antisrpske politike, onda je to naravno bila državna tajna. A posle pada Slobodana Miloševića, oktobra 2000. godine, dosta tih potomaka, tih negdašnjih komunista koji su danas mondijalisti, također su vrlo uticajni, pa njima nije stalo da se i sudski, javno i na drugi način rehabilituje Dragoljub Draža Mihajlović. Ja se bojim da su potomci ti i dalje uticajni i da oni to kriju, a da je dobar deo tih dokumenta nestao. Dakle, ja pretpostavljam da, recimo, nema nikakvog dokumenta koji svedoči o tome da je, recimo, presuda koja je doneta 15. uručena Draži Mihajloviću 16.
ili on je 17. ujutru pogubljen. Mora da postoji neki dokument. Da li je ta presuda uručena? I to bi trebalo biti na sudu u toku procesa rehabilitacije. Ne. Zna se ko uručuje. Ako postoji. Jeste. Zatim mora da postoji zapisnik sa samog izvršenja smrtne kazne, ako to nije likvidacija. Kad se radi likvidacija, onda se ne pravi nikakav zapisnik, kao što se nisu pravljali ni zapisnici kada su likvidirani Beograđani, po ulasku partizana sa Rusima u Beograd. Ali Draža Mihajlović je navodno osuđen, pa je morao biti neki zapisnik i moralo je biti rečeno ko je u tome učestvovao, u čijem prisustvu, recimo, Miloša Minića i tako dalje. Meni je, recimo, bilo poznato dok je Miloš Minić bio živ, da je on navodno poručivao da je spreman da otkrije mesto gde je Draža pogubljen, ukoliko mu se odgovarajuća suma isplati. Ali čovjek je mrtav, o tome sad ne možemo ni govoriti. O tome ne možemo govoriti sigurno. Hajde da vidimo, ukoliko, činjenica je da sve ove decenije ne znamo o tome ništa. Da li je to možda iz razloga zbog toga što ni u struci, ni na drugačiji način ne postoji konsenzus o istorijskoj ulozi Draže Mihajlovića u novijoj srpskoj istoriji? Da li je Draža bio fašista ili antifašista? Optužen je kao izdajnik, saradnik okupatora i zločinac. Dakle, da li je Draža bio antifašista? Ja mogu govoriti kao istoričar iz tog ugla i zaista ne bi se dolazio na teren prava, o čemu je govorio gospodin Čavoški. I kada u pitanju istorijska nauka, nakon onih 40-50 godina jedne komunističke priče, kada je došlo do raspada jugoslovenske države, po mom dubokom uverenju, historiografsko klatno je otišlo u desnu stranu. Pojavilo se puno te neke literature koja je sagledavala ratni period iz ugla raspada komunističkog sistema. Možete li odgovoriti na konkretno pitanje? Dakle, da li je on bio fašista ili antifašista? Po meni on je bio nefašista. On je bio nefašista, a on se sastao 11. novembra u selu Divci kod Valjeva sa nemačkim predstavnicima, ali on je znao... A se sastajao sa Titom? On se sastajao 2 puta sa Titom pre toga. A što se nisu mogli dogovoriti? Pa u pitanju je zaista jedna slojevita priča oko toga, oko borbe za vlast i oko toga ko će biti na čelu pokreta. Kada je u pitanju Draža Mihajlović, po meni, on nije razumeo tu jednu složenu dinamiku Drugog svjetskog rata. U pitanju je vojnik koji nije shvatao te mene politike, vezao se za jugoslovensku kraljevsku vladu koja je bila u emigraciji, misleći da je našao jednu pozitivnu i dobru tačku oslonca. Kako je prolazio vreme, vlada je gubila samu sebe, a on je ostao na toj svjetskoj vetrometini, plutujući po tim morima svjetske politike. Jedno je pitanje da li je on bio politički snalažljiv, a drugo je pitanje da li je on bio častan i ispravan vojnik. On je bio načelnik generalštaba i ministar vojske legitimne vlade, koji su priznavali svi u svetu, uključujući i Sovjetski savez. Dakle, jugoslovenska vlada u emigraciji predstavljala je Jugoslaviju kao državu koja nije bila sporna sem za Hitlera. I za Ustaše, inače je imala diplomatsko predsjedništvo čak i u Moskvi. Dakle, sa tog stanovišta on je bio ispravan čovjek. Drugo, Nemci su 2 puta ucenjivali Dražu Mihajlovića. Jedanput su raspisali nagradu od 200.000 dinara, u ono vreme to je bila velika suma, a potom je raspisana suma od 100.000 Reichsmaraka, nemačkih maraka u zlatu za Dražu Mihajlovića, moram da kažem i za Josipa Broza. Što govori šta? Što govori da su Nemci znali ko se bori protiv njih. To govori u prilog tezi da je bio antifašista? Antifašista jeste. Inače, kad su u pitanju bili pregovori, upravo smo razgovarali pre dolaska ovde, da su također postojali majski pregovori 1943. godine između komunističke partije, odnosno Narodnog oslobodilačkog pokreta s jedne i Nemaca s druge strane. Nisu to majski, nego martovski pregovori. Martovski pregovori, jeste. I da su u tom prilikom Koča Popović, jel tako, Milovan Đilas i Velebit bili u tim pregovorima, a koliko sam ja mogao da primetim, ne znam da možda grešim, da su Koča Popović i Đilas bili prebačeni avionom nemačkim u Zagreb i da su tamo pregovarali. Šta to govori? To govori da su partizani nudili Nemcima da ukoliko se Britanci iskrcaju na Jadransku odbralu, njima je glavni cilj da satru Dražu Mihajlovića i njegovu vojsku i da su tom prilikom izrazili spremnost da ako im Nemci dopuste da unište partizane, da će oni braniti obalu od invazije
britanskih savezničkih snaga. Hvala vam, gospodine Homen. Evo, vidimo da ova sporenja i danas postoje. Šta to govori o srpskom društvu, o novijoj srpskoj istoriji i ličnostima koje ovakve sporove izazivaju? Meni je izuzetno drago da slušam ovu raspravu. Je upravo rasprava kako treba da se vodi. Stručna istorijska rasprava i zbog toga mislim da je vrlo važno. Naravno pravno istorijska, ali to opet neko suđenje, neki događaj od pre 60 godina. Mislim da je izuzetno važno da država uradi svoj deo posla, da otvori arhive, da damo istoričarima potpunu građu, da više ne postoje sumnje, da je izuzetno važno da se pronađe mesto gde je sahranjen ili zakopan Draža Mihajlović i da jednostavno završimo s ovom istorijom. Samo tako možemo u potpunosti cijelu ovu dimenziju da izmestimo sa polja politike i da je stavimo tamo gde pripada zaista istoriji. I ja mislim da postoji volja da ćemo to i dokazati. Naravno, tu puno problema postoji. Jedan od problema jeste šta će se desiti, a ono što ste vi malo pripričali, ako nađemo masovnu grobnicu na mesto gde je pogubljen Draža Mihajlović, nekoliko hiljada, 5 ili 6 hiljada ljudi iz Beograda je ubijeno samo tih dana, znači 45. kada su ušli partizani u Beograd. Ali vi imate dva za sada fokusirana mesta. Jeste, ali ovdje na jednom mjestu bio zatvor, na drugom su inače vršene likvidacije. Znači, postoji mogućnost da se nađe masovna grobnica sa nekoliko stotina ili stotinu leševa i to će zaista biti otežavajuća okolnost. Druga vrlo važna priča iz forenzičke perspektive jeste upravo priča da su posmrtni ostaci, odnosno leš Draže Mihajlović ubačeni u kreč. Ono što smo se mi bavili stručno sa forenzičarima, prego što smo krenuli u celu ovu istragu, bilo je pitanje u kojim uslovima se apsolutno raspadaju kosti, da li uopšte mogu da se pronađu dokazi. Prema da kažem, nauci, samo ako u idealnim uslovima, u samom kreču ubačen leš, onda se raspadne do kraja. S obzirom da je ovo rađeno očigledno na livadi, da je kreč verovatno ubačen samo preko leša, postoji zaista velika verovatnoća da postoje posmrtni ostaci. Hvala vam. Nastavljamo za neki minut. Raširen je mit da je Mihajlović vodio srpsku vojsku. Zbog čega? Šta kažu istoričari? Kada u pitanju Draža Mihajlović, zaista treba razdvojiti pitanje antifašizma i zaista je van svake pameti stavljati u isti koš antifašizam partizanskog pokreta koji je predvodio Josip Broz Tito i četničkog pokreta koji je predvodio Draža Mihajlović. A jesu li oba pokreta bila antifašistička? Četnički pokret je imao saradnju, bio je legalizovan u okviru Nedićevog pokreta i ovi komandanti Draže Mihajlovića su sarađivali sa okupatorom u Jugoslaviji. A da li sudite, deo istoričara, da li sudite o tome na taj način zbog učinka jednog dela četničkih vođa za koje Mihajlović tvrdi da ih nije mogao kontrolisati? Kada u pitanju Draže Mihajlović, on se od marta 1942. do maja 1943. godine nalazi u selu Lipovo kod Kolašina. To je u delu italijanske okupacione zone i tako da je tu bio siguran jer su četnici sarađivali sa italijanskim okupatorom. Tek nakon italijanske kapitulacije i nemačkog hapšenja Pavla Đurišića, on napušta taj prostor. I on je, čekajući nekakvu bolju priliku, kada je došao general britanski Armstrong, nastojao da se prebaci na sigurnije područje. I mi zaista ovakvim raspravama koje nisu na terenu istorijske nauke šaljemo, čini mi se, široj društvenoj javnosti i opšte svetu jednu negativnu poruku, jer kao što je poznato, u Drugom svjetskom ratu antifašizam je osnovna idejno-moralno-politička vertikala. Šaljemo li negativnu poruku u ovakvim raspravama? Vi ste rekli da je rasprava odlična i da je dobro što je pokrenuta i da je dobro što se država uključila. Apsolutno ne, dok ovo traje na polju struke, odnosno istoriji, tako raspravi treba da traje. Nažalost, u tako davnoj našoj prošle 90. godine ovo je zaista bilo i pitanje politike. Zato što je tadašnji režim Slobodana Miloševića konkretno želeo da negira postojanje pokreta, jer po automatizmu je nastavio onu tekovinu i tendencije komunističke partije iz 90. godine. Da je ovo pitanje otvoreno 90. uspostavljanje višepartijskog sistema, mi danas ne bi pričali o ovome, već bi bilo sve jasno, činjenice i dosije otvoreni. I mislim da treba da se vodi rasprava, da rasprava dobra. Naravno, postoje različite mišljenja, viđenja i jednog i drugog pokreta. Ako mene lično pitate, ja verujem da su oba pokreta u svojoj suštini bila antifašistička sa različitim političkim ciljima, a možemo sada pričamo o opravdanosti jednog ili drugog. A moje pitanje je bilo zapravo je li Dražina vojska bila srpska vojska ili jugoslovenska, s obzirom da je bio ispred jugoslovenske vojske u otadžbini, s obzirom da je bio ministar jugoslovenske vlade, da je pod zastavom Jugoslavije i priznavao jedino zastavu i tu zemlju, s obzirom da je bio priznat od strane izbegličke jugoslovenske vlade u Londonu, ali postoji raširen mit o tome da je bio na čelu srpske vojske, u kojoj je uzgred bilo i Slovenaca i muslimana iz Bosne. Činjenice, ali to su pojedinačni slučajevi. Kada u pitanju Draža Mihajlović, u pitanju je ministar
vojni ministar u Jugoslovenskoj kraljevskoj vladi. Međutim, u pitanju je jedan brzometni general koji je za pola godine dobio 3 generalska čina. 1. decembar 1941. 2. januara 1942. godine i 3. juna. A što je to sporno ako je bio čovjek koji je posle tog pada i napada jedini bio koji je ustao i počeo okupljati ljude? To treba sagledati u kontekstu onoga kada je došlo do penzionisane Kairijskom aferom, do penzionisana ministra vojnog Bogoljuba Ilića i braće Mirković i sklanjanja Dušana Simovića sa mesta predsjednika vlade. Izvolite, gospodine Čevoški. Znate šta, kad vi pomenjete ta brza napredovanja, ipak je on završio sve moguće škole. Bio generalštabni oficir, dakle kandidat za generala još pre rata. I onda je postao general u ratu. Za razliku od Josipa Broza, koji je bio podoficir. A za vreme rata je on unapređen odmah u maršala, pa nikom to nije smetalo. I sve vreme je on bio jedini maršal, znate, niko drugi nije mogao biti, pa nikom to nije smetalo. Dakle, nemojte tako gledati, nego gledajte, dakle, kad je u pitanju Draže Mihajlović, da je to bilo normalno napredovanje u samom ratu. Inače, činjenica jeste da je njegova vojska bila jugoslovenska, da je bilo dosta Slovenaca, bilo je nešto Hrvata, recimo Predavac je tu bio, ne samo neki, bilo nešto muslimana, iako je naravno najveći deo bio sačinjen od Srba. Ali se to isto može reći za partizanski pokret, da su ga skoro isključivo činili Srbi. Ja sam pisao o tome, vi ste tu knjigu moju gledali, gde sam navodio da je sam Tito neposredno posle rata priznao da su partizanski pokret skoro isključivo činili Srbi, a onda je malo pomalo, kako je vreme odmicalo, pomerao to svoje stanovište, dakle, menjao istorijske fakte, i na kraju izneo stav koji je bio politički, a ne činjenički, da su manje više svi naši narodi, pa i narodnosti čak, podjednako učestvovali u narodnooslobodilačkoj borbi. A istorijska je činjenica da su Srbi činili glavninu partizanskog pokreta. Gospodine Čevoški, vi ste po struci pravnik i sad kada vas neko sluša, zaista ste na terenu istorije i tu postoje neke drugačije činjenice. Kada je u pitanju Draža Mihajlović, vlada je u početku, kada je saznala da postoji pokret otpora, pokušala da na čelu pokreta otpora postavi generala Ljubo Novaković, koji je došao u sukob sa Dražom Mihajlovićem i tek nakon neuspele jedne misije koja nije uspjela da dođe u Jugoslaviju 1941. godine, postavljen je Draža Mihajlović. On pravi svoju karijeru nakon uklanjanja grupe generala i on je bio ministar vojni u vladama Slobodana Jovanovića, vladi Miloša Trifunovića i Božidara Purića, koja je pala vrlo dobro znate da su u Užicu Penezić i drugi Ranković saslušavali, recimo, pisca sovjetskog Termidora i likvidirali, koji je bio komunista još pre rata i kominternovac. Dobro. Da li je upravo jugoslovenska, ako je u pravu gospodin Čavoški ili ako nije u pravu gospodin Terzić, to jugoslovenstvo na koje su pretendovala oba pokreta, i četnički i partizanski, bio razlog što se Tito i Draža nisu mogli složiti? Dakle, ta borba za prevlast. Po vašem mišljenju? Smatram da nezavisno od toga, a sve su tačne činjenice, da su jedna i druga pokret imali jugoslovenski karakter, da je bilo i predstavnika drugih naroda, a da su naravno većina bili Srbi. Ali mislim da je tu postalo pitanje ideologije. Znači, Draža Mihajlović, kao oficir kraljevske vojske, on se naravno zalagao za prvotak monarhije, jer to bi jedino normalan i prirodan sistem za njega i za jugoslovensku vojsku, odnosno srpsku vojsku u tom trenutku. S druge strane, vi znate da je pokret partizanski bio dobrim delom okrenut pre svega ka Sovjetskom savezu i kad postavljaju neke nove države. I zaista tu postoji taj ideološki spor. Ali mislim da ideologija, ako ostavimo sa strane, ako pogledamo u definiciji da su se oba pokreta borila protiv okupatora, i jedan i drugi očigledno viđajući se s vremena na vreme pregovarajući s Nemcima, mislim da su to već istorijske činjenice, mislim da su u biti oba bila antifašistička i da je, samo možemo reći danas da nam je žao, ako pogledamo posle 60 godina, da smo imali dva pokreta, a ne jedan u borbi protiv fašizma i nacizma. Gospodine Terziću, jeste li imali na početku rata Tito i Draža neke zajedničke akcije, partizani i četnici? O tome se može govoriti o saradnji partizanskog i četničkog pokreta do 1. novembra 1941. A šta je bilo? Koje su to zajedničke akcije? Možete podsjetiti? Došlo je do tih u zapadnoj Srbiji, recimo do oslobođenja Loznice, akcija gde je došlo do likvidacije nekih nemačkih vojnika. Međutim, zaista... Kraljevo?
Kraljevo isto jedna ta priča vezano za Poževo. Kakva je to priča? Da li je to priča o tome da su četnici tu silno izginuli jer partizani su izneverili jedan deo dogovora koji su bili primili na sebe? U celoj toj priči treba sagledavati realnost onoga što se desilo u Srbiji i četnički pokret koji je Draža kontrolisao. Međutim, kada u pitanju neka drugačija priča vezana za Crnu Goru, za Bosnu i Hercegovinu, za pokret u ostalim delovima Jugoslavije, to zaista Draža nije imao nikakvu kontrolu. 1. novembrom dolazi do jednog definitivnog sukoba i to se može računati početkom građanskog rata. Koji su gradove oslobodili četnici? Sad da se ne bi propitivali koji su gradovi oslobodili. oslobodili. Ja vas pitam prosto da nas podsjetite i da nam to kažete. Razumete, suštinsko pitanje oko toga što Draža nije razumeo ulogu međunarodnog faktora. U pitanju su relacije odnosa velikih sila. I u celoj toj priči on nije išao u susret događajima. Partizanski pokret je vodio događaje. Recimo, njegov kongres u selu Ba, januara 1944. je zaista samo zakasnila reakcija na zasedanje u Jajcu koje je bilo novembra 1943. godine. Možete li reći konkretno da li su četnici oslobodili Čačak u to vreme, možda najveći grad okupirane teritorije? Ta cela priča 1941. ja kažem, ona je zaista imala tu jednu antifašističku osnovu. Do novembra, 1. novembra 1941. A šta se to dogodilo da je došlo i do raskola četnika i partizana? Cela priča je u tome što je nemački okupacioni sistem nastojao da pacifikuje taj prostor. Za Nemce je bilo najbitnije da oni obezbeđuju svoje strateške ciljeve, a to su prevoz nafte iz Rumunije sa Dunavom i prugu od Beograda prema Solunu kada je trebalo snadbevati grupu armija koja se nalazila u Grčkoj i kontrolisati, eksploatisati rudnike kakvi su bili Bor i Trepča. U toj cijeloj priči zaista je za njih bilo izvrsno ako dođe do unutrašnjih sukoba koje treba kontrolisati, ali da se ne ugrožavaju njihovi vitalni interesi. Izvolite. Mogu samo da dodam ovo što se tiče Srbije, to je jedna stvar. Što se tiče Bosne, bilo potpuno drugčiji odnosi saradnja, odnosno taj jedinstveni pokret je mnogo duže trajao, nek do polovine 1942. godine iz prostog razloga jer je primarna ideja u Bosni bila borba protiv ustaštva i protiv zločina užasnih koji su činjeni na Srbima. I taj pokret je mnogo duže zajedno funkcionisao, ja mislim negde do jula 1942. godine, a tek tada dolazi do podela. Izvolite. Da, ali ono što ja hoću da dodam, a to su te ideološke razlike. Nije samo Draža Mihajlović bio za vernost kralju, nego i za vernost Ustavu i parlamentarizmu. I za višestranački sistem koji mi danas imamo. Za razliku od Josipa Broza Tita koji je bio, da budemo sasvim otvoreni, za totalitarizam, za diktaturu proletariata, za uništenje svih drugih političkih snaga i partija, za ukidanje slobode mišljenja, za likvidaciju čak i onih disidenata, tako danas možemo reći, unutar komunističkog pokreta koji su još pre rata bili kvalifikovani kao trockisti i kao Staljinovi protivnici. Pa čak su i takve likvidirali u Užicu, to se već malo prepomenuo. Dakle, kao što vidite, to je bio razlog što Tito, kao vođa jednog totalitarnog pokreta, koji je bio antifašistički, nije mogao pristati na saradnju sa bilo kim kao trajniju saradnju. I to je bio razlog što se on isključivo rukovodio Lenjinovom, boljševičkom ideologijom i takvu ideologiju na neki način utemeljio 1944-1945. godine. I tek je raskid sa Staljinom 1948. godine doveo do izvršnog ublažavanja, ali nikad ukidanja totalitarnog poretka koji je ostao, ja sam toga bio svedok i njegova žrtva, sve do Titove smrti. Vidite, Draža Mihajlović je bio čovek drugoga kova i on po tome mnogo pripada ovom vremenu sada nego Josip Broz Tito. A profesore Čavoški, mi sad pričamo dakle o Mihajloviću. Takođe postoje istoričari i svedoci koji tvrde da je organizovao četničke trojke, da su one bile veoma surove prema civilnom stanovništvu, da je Draža često nije birao sredstva u obračunu sa partizanima, da je naredio opšti napad na partizane 1941. godine, da je deo njegovih odreda izdržavala Italija novcem i oružjem i tako dalje. Šta vi kažete na tu vrstu istorijskih zamerki? Ja ne mogu da tvrdim, i to na kraju malo sam i proučavao, iako ne kao istoričar, da iko mogu imati potpuno čiste ruke u jednom građanskom ratu. Ali je činjenica da su partizani davali uputstva da recimo sve četničke treba likvidirati, da treba paliti kuće četničkih vođa, da treba uništavati njihove pristalice i saradnike i tako dalje. Da, to je bio pravi građanski rat, jeste, i mi smo taj građanski rat imali od 1991. nadalje i znamo kako građanski rat izgleda. Građanski rat je u načelu uvek suroviji od međunarodnog rata. I za naše uslove to je bio građanski rat, ali kad se sve to pogleda i tako dalje,
ne može se ništa dobro reći ni onoj drugoj strani. I za vreme rata, a naročito po oslobođenju i likvidaciji svih protivnika. Hvala. Dakle, u tom pogledu nijedna strana ne može da bude potpuno čista. Nastavit ćemo za neki minut. Šta se dogodilo da su zapadni saveznici 1943. godine prestali da pružaju pomoć četnicima i podržali Titovu armiju, gospodine Terziću? Pa ja bih se posjetio na jedan izvještaj koji je McLean zapisao Josipu Brozu, kada kaže da mu on previše djeluje kao samostalna ličnost koja će do kraja slušati diktate Staljina. To je, kaže, karte na koju sada ne možemo igrati, ali je nešto na što treba misliti u perspektivi. I čini mi se da je tu bila ta dobitna karta, s obzirom na okolnosti, na strateški, vojni značaj i snagu jednog i drugog pokreta, sasvim je bilo logično završetak rata i onako kako se to odigralo. General Draža Mihajlović je general bez jedne bitke. Kada je u pitanju partizanski pokret, on je u zapadnim očima zapadnih saveznika predstavljao jaču vojničku snagu. Iako su velike sile zauzele stav da treba obnoviti Jugoslaviju, možda je to najprikladniji jedan izvještaj britanskog ambasadora Stevensona koji iz Kaira izvestio da jedino u Jugoslaviji komunisti imaju, kako kaže, konstruktivan pristup prema jugoslovenskim nacionalnim razlikama. Profesor Čavoški, da li je to general bez jedne bitke? Ne. Zašto je ostao ustavljen na kraju? Daleko od toga, čak su četnici podmetali ove mine, odnosno bombe sa odložnim dejstvom, da ne bi dejstva proizvedena na našoj teritoriji, nego recimo u Bugarskoj. Iz prostog razloga što su Nemci imali stav da jedino prema Srbima treba primeniti odmazdu. Za jednog ubijenog Nemca 100 se Srba ubija, a za jednog ranjenog 50. To se dogodilo u Kragujevcu na najtragičniji način. Kad su partizani ubili Nemce, što je bilo u redu, ali ne samo što su ubili, nego su ih masakrirali, pa im odsecali pojedine organe i stavljali usta, pa je to ražestilo Nemce, pa su ubili mnogo veći broj uključujući nedušnih đaka, nego što bi inače učinili da to partizani nisu učinili. Govorite o Šumaricama. Jeste. Ali partizani nisu vodili računa o srpskom narodu ni o srpskim žrtvama, nego su vodili računa o svojim ideološkim, boljševičkim ciljevima. I u tom pogledu oni su, dakle, kao ljudi koji su bili spremni na veća nedela, imali prednost. Čovek koji je uzdržan ima neka ograničenja. On je uvijek slabiji u odnosu na onoga koji je potpuno moralno bezobziran. A takav je bio zapravo Josip Broz. Ta priča da su Englezi već za vreme rata procenili da će Tito jednoga dana, 1948. možda biti suparnik Staljinu, po moje proceni je vrlo sumnjiva. Tek kad su Amerikanci doveli nosač aviona u Split i pokazali da su spremni da uđu u rat ukoliko Sovjetski savez interveniše, tek je tada bio siguran u toj bici sa IB-om. A zašto profesor Čavoški Draža na kraju ostao usamljen, izdat od saveznika, izdat od jugoslovenske vlade, od sopstvene familije? Vrlo brzo se posle rata pojavljena knjiga Izdani savetnik, Betray a Lie, na engleskom jeziku, gde se pokazuje da su zapravo saveznici izdali Dražu Mihajlovića, ali je do toga došlo zbog nagodbe u Teheranu. Nažalost, Roosevelt nije previše vodio računa o Jugoslaviji, dakle toj Jugoslaviji kao monarhiji i Draži Mihajloviću kao ministru vojske, jugoslovenske vojske u otadžbini. Britanci su bili skloni kompromisu, podelili su Jugoslaviju 50-50, 50-50, a onda je Staljin preko Tita uzeo i tih 50% i tako je Draža Mihajlović, zahvaljujući toj igri na velikoj sceni, ostao na cedilu. Recite. Ja bih jedino ukazao jednu sugestiju profesoru Čavoškom da pročita, da bi bolje razumio što se zaista desilo u Drugom svjetskom ratu, najbolju knjigu po meni koja je napisana i koja je još ne prevaziđena, iako je napisana 1992. To je knjiga profesora Branka Petranovića Srbija u Drugom svjetskom ratu. I to je na jedan najbolji način data uloga međunarodnog faktora i ono što se dešavalo u Jugoslaviji u toku Drugog svjetskog rata. Kada u pitanju Draža Mihajlović, to je zaista priča o raspadu srpske porodice. Ako pogledate sudbinu njegove porodice, njegov jedan sin i ćerka su bili u partizanima, a drugi sin je bio u četnicima i on je stradao maja 1945. godine negdje na Zelengori. Gospodine Homen, šta je Draža Mihajlović danas? Da li je Draža Mihajlović danas puki simbol jednog vremena i nekih istorijskih okolnosti ovog naroda
i na koji način ovi događaji kojima smo inicirali večerašnju emisiju, dakle pomoć između ostalog i državnih organa u iznalaženju prave istine o njemu, da li svako odugovlačenje u toj istini predstavlja uvećavanje Mihajlovića kao simbola? U svakom slučaju, Draža Mihajlović je simbol svog vremena, ali nažalost moramo da kažemo da je danas i simbol koji pokazuje dubinu podela u našem narodu. Nije tako davno, bilo pre 15 godina, kada je na Ravnoj gori Vuk Drašković postavlja spomenik da bi ga tadašnji režim, opet Srbi, Slobodan Milošević, sekli toko noći i krili. To su stvari koje samo pokazuju da rane iz Drugog svjetskog rata dan danas nisu zalečene. I mislim da na ovaj način, ovim emisijama, razgovorom o ovome možemo taj problem da razrešimo, a da je vrlo važno da država zaista uradi sve što može i da mi kroz ovu komisiju dokažemo da je to sve što postoji od arhiva u ovom trenutku zaista dostupno građanima. I zbog toga, evo ako mogu samo da završim, i upravo ideja da što više ljudi uključimo u radove komisije, da niko ne postavi ni trunku sumnje da je komisija imala zadatak nešto da sakrije. I ovo bi iskoristio u priliku, zato vrlo važno, da pozovem sve građane koji imaju bilo kakve činjenice i dokaze konkretne, da pošalju na adresu Republičkog javnog tužioca, jer što više dokumentacije, građe i svedočenja skupimo, biće lakše komisiji da završi svoj posao i da se zaista jedno stavi tačka, makar na ovaj mali deo misterije koji možemo, otkrivanje groba, a naravno istoričari će reći su ostalo. Ja bih samo jednu rečenicu. Dragoljub Draža Mihajlović je žrtva Titovog totalitarnog komunističkog režima. I to mora da se zna. Sad to je rečenica. Izvolite i vi jednu rečenicu onda. Da, kada je u pitanju Draža Mihajlović, zaista ne treba stvarati nikakav kult, jer on to zaista nije bio nikakva legenda. To treba prepustiti istorijskoj nauci. Istoričari će na osnovu činjenica sa kojima budu raspolagali iskristalisati kroz vreme ono što je istina. Dajte da vidimo kako su naši gledalci komentarisali večerašnju temu u Glasu gledalaca. Zbog čega se nisu poslužili Milošem Minićem, kojem bio je javni tužilac Draži Mihajlović. On je nedavno, pred par godina umro. Zašto njega niko nije pitao gde je Draža Mihajlović sahranjen? Mislim da je traganje za grobom Draže Mihajlovića uzaludan posao. Da je to gotovo nemoguće otkriti. Jer poznato je da istorija piše pobednici. A i većina svedoka iz tog vremena više nije među živima. Pokojni Krcun je bio svedok kad je on streljan. Oni radi ličnih interesa čutali celo vreme i nisu hteli da kažu narodu istinu. Samo da bi oni bili na tim visokim položajima koje su imali. Želim inicijativu i napore da se otkrije mesto da je streljan general Draža, jer smatram da svako ima pravo na svoj grob bez obzira na političko opredeljenje, stavove ili okolnosti. Dakle, čuli smo kako ste vi komentarisali i skoro da je kraj emisije. Još ću jednom postaviti pitanje, s obzirom i na večerašnje razlike, ako su Italijani, Nemci, Španci zakopali ratne sekire, zašto ovako duboke podele traju kod Srba do danas i zašto svaki otpočeti rat kod Srba traje, čini se, zauvek? Profesore Čavoški. Pa to je zbog dubokih podela koje nisu prevaziđene. Dakle, mi još nismo uklonili komunističko-bolševičko nasljeđe. I zato žrtve koje su bile žrtve tog režima još uvijek nisu rehabilitovane. Ovaj zakon je donet tek pre nekoliko godina. Recimo, Slobodan Jovanović je rehabilitovan. A on je na tom, molim vas, suđenju, pored sedmorice drugih osuđenika koji su svi bili u inostranstvu, osuđen pored ostalog i da je podsticao silovanja tokom rata. Slobodan Jovanović. Kada je pitanje Slobodan Jovanović, ja bih ukratko ukazao da treba razdvojiti jedno veliko srpsko pero 20. veka, međutim čovjeka koji se zaista nije snašao u politici. Kada su u pitanju ove teme, svako treba da radi svoj posao. Politiku treba ostaviti političarima, a istoriju ostavimo istoričarima. Gospodine Homen. Nije lako zakonom rešiti probleme i podelu u društvu. Vi znate da usvojen zakon o pomirenju četnike partizana. Očigledno da nije dao rezultat, nego kako rane iz drugog rata, tako iz ovih skorijih ratova možemo da lečimo samo razgovorom, rešavanjem problema, pričanjem otvornog problema i mislim da je ovo pravi put i način da se zaista stavi tačka, makar na ovaj period naše istorije. Hvala puno što ste bili večeras moji gosti. Hvala i vam na gledanju i laku noć.